Mwema enende kuma vaile mbetania ukamba ni medhi wa mayumia mawoni kivatho kanganyo kwa tiania na uneni usu wa President William Ruto na yu na ndatuambe kwegwa amwe kati wa enende haso. Twelete president oko ikati oko tunene muno tienda oko nene ngalama ya kimaisha nundu akwembithwa o yusi ndo ni bandite ngarama iwe ya bandia ya mekalile yani kila kindu kogwa ndesi okiezi ya banda yukila yuwa mina onena na mina kwa sia enda amani enda muwa Kenya kweli kwekala kwena muwa tekala tena amani tetabonie nundu to monde kweli tembithwa maandamano we wazi ndenda maandamano enda amani kekai watu thesia mauta nundu tezia mina uthesia mauta leu kila kindu chonde ikiune nikiuthea ni wali tetha nene yange waya oiti ngewe no ya sha ni alitetha aelesia ndo ngewa ya shai loye titona that kwete uya mono kindu cha mbeta kwenye mwene nini na iva NHF nyake suzo ndani na tuta ni iva NHF ona monde uya nini kalandi tilwa kendo keu nenye ndio na kino otethio nundu ona wao na yu athi hospitali withio kewa kendo chuno kolokolo kine zambe ya utumika kwa wijete yetele muzumbi atu netrebisi ndo taizu ethia ni zindu ito no otethia mwene nthi ukethia ithie twekata ukethia ithie twekatu yani muzumbi ni tuona ni wona nthi ni wona kana ndani na ukola na ti mundu straightforward wa trustee wa sindu cia Kenya kwa undu weja ute maundu ma ndani o utekulia maundu ma cia na moma epetote tinewe NHIF yitu no yote manyete kwa maundu metha mesawa na maundu mangi o maithia chobi na kuta mwene ndini kisomo cha CBC kisomo cha CBC takengiwa ziana yake wa ilasi yake wa tage ngoziana ezia nisio wa laptop te aziona atiende no zenga ni chaukiende katika Kenya nundu ithete yo manai taene ndita sokuyo muzumbi atotethie na te azo no tethi wake kwa ukila tienda ni anene kindu na kweka meko ni moti na nundu ene na zindu no ithia nde twakishia kana iweka zindu cio aitwe ni utengie mbea cia kinate yo chona anganywe lakini kuna kitu imenifurahisha although si kutoka kwa moyo wake cancel deal zote za Adani wa Kenya tunasema we are being vindicated day in day out despite being called treasonous criminals whatever we are raising we are seeing fruits of our labor now the deals of Adani have been cancelled na imebaki moja ya shisha Adani wako ndani pia hiyo cancel ma devolution na muno mbesa kutwawa kwa counties na yutu besa nina tumiwa counties and our counties are working but at the same time ni kulia national treasury going forward to deliberate nika numbers cia county kabika in good time nika na county katona implement maondo ala meko implement at the county level pia ni wanene maondo ma wemi na hivyo on that way to witness ya kana maondo ma wemi agriculture we are doing very well kana tuende ne sata ta economy kana maondo ma oiti alame thete of course maendeleo na ku implement wa kana kurole wa uti na ni kindu kisiona tu kulia ndo kindu kila president wa kulia monopio ando ne be mambo register matwike members ma social health authority nikana wethie mundu akwa atanipata wa oiti ndana akwa atone mathina mutu wa uma silingi manaele na 500 mutu omonde uma silingi yana na 200 around yana no iwo be wandume kwa cia cindu ici ambatite hata mutu kuguma 250 kuthi yana ni kwamba taika nani kuthea osa mauta kwa mfano muzumbi 2 years ago ayosa kivila mauta manauma 360 mako uga kwa liter mauta ni 240 lila fertilizer kwa mfano which is an enabler fertilizer no maangili na than that right now fertilizer ni ingilile na manata so it is to be sincere we can touch on specific things this speech and so many other things ndana weta sionania kana there is hope for a better tomorrow in his own words the state of our economy is resilient tamumbunge ndo na kwa sindila nona siakita na siakita ndwala market south ala manza kwete kindu chambe ni maundu ma wima wamwe nundu nitwithitwe na NHIF na NHIF ni kana mundu withie ni waitwa inabidia amina kwiba mbesa etele bandu ba matuku 90 kana 3 ni kana withie ni waitwa no yu katika mindo enote kwa sekana ni universal health coverage kana witi wa mundu ula wina mbesa no lote nacio ni kana
wina mbesa note na mbesa we mwandikithie kana ote mwandikithie wathi wa mina kuvika hospitali wailite kwandikithia ni kana okethia ni watetheka ino ekwirwa ndani ile nayi ikwenda kunengane airport yaitu ya Jomo Kenyatta International Airport kini kindu Kenyans makuigwa na imono nundu wacho na party leader waitu Stephen Kalonzo Musyoka no naumanie na kuleana nacho na nasia ni muvya nundu ni chauma nayo twithio na mitaratara ya kumanya na kindu kwa ila ita public participation ku withdraw andani conduct na mnengetwe maina withdraw nundu ni mekwenda nira mewie andu amakwatwa ku ya America na matwika corrupt na ni nthoni meka kiuta withdraw kupenda kwasia kana serikali yitu balebi kienu yendo ngai serikali undu tukona uni serikali mule na uandiko ni uandiki wa kutana mene tekeli usumbi one muthalu andani ivya andu ala twikala Kenya twawetiete ndwazi andani tinzeo na twaweta twaze kala andani kutumwa tinzeo ni kwithia ii kwa na kimbithi kingi muno mwene nthinda usishwa tukamana ni chao kikika maofisa ma serikali menyeka mebithite kwibitha ko kukanzwa contracts ya andani ila si Kenya ii tambie seo muno na ili tabia kuona nyakanani wa inakwithikisha wasia wandu lakini tuwe na maana kanzu obane kwenda nimone na itu na twaende na mbe masoka maende kwete kwa ndhasi etina tuwe kwa alama maana thukumbe na ndani maana ndo ndani nuikiriketene na kwazia nunengeta ndo na Kenya mbesa nikalanga anengo sindu ino tukwati alama no zitembeza ya ndani ni makose vinda ima tungembeza siene na Kenya itu kunenge PPPs nizo sia twethile ngimbe twenda kuona PPPs kikwa kwa ndhia ya wazi nikalanga maisha mando maitu mambate thina wingi view within wa niba otherwise tumwe kwarise bindese yo amwe maitutu izi okamina kunena azi ndo ya no mwemie atunenge resignation letter tumanthe mundu ngi twende nambe ubo wa health care umundu unegwa yetwa taifa care nyesi twa yundia ajigwa nekindu jukwanza chanzani se muno nundu nyene natiye yatwika shefu no mundu wetha yatwika taifa care. I think it is eroding the trust. Thani mundu tiwasengete teko becha kila chako niko mundu muno ni PR.